adora, adora, adora. Alabanza al Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor Padre. Que todo demonio se huye ahora. En el nombre de Jesús, inspírame en esta mañana. Inspírame tu palabra, Dios. Alabanza a Jesús. Gloria a Jesús. Cristo vive. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Dios. Gloria. Te adoramos, Padre. Te adoramos en esta mañana. Cristo vive. Gloria al Señor. Tu presencia en este lugar. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Adora, 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 iglesia. Adorez-le, adorez-le, iglesia. Siéntate libre en esta mañana. Remplis au matin. Gloria al Señor. Alabanza a Jesús. Grande eres, Jehová, mi alma te bendice, Dios. Glorifícate, Padre, glorifícate, Dios mío, es tu presencia que necesitamos en este lugar, Jehová de gloria. Es tu gloria, Dios mío, Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, Jehová, adoramos. Cierra tus ojos y adora. Oh, necesitas que Dios te toque en esta mañana. Necesitas que Dios te toque en esta mañana. Que liberte tu mente. Tu mente está lleno. Tu mente está cargado. Necesitas liberación en tu mente. Tu alma está cargada. Oh, alabanza al Señor. La duda trae carga. La duda trae carga. La duda trae carga a tu vida. Alabanza al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Necesita una liberación en tu mente, en tu alma, de tal manera que puedas abrir tu boca y adorar a Dios. Que ese nudo se quita en el nombre de Jesús. Solo tú lo puedes hacer, clamando a Dios, reclamando tu victoria, reclamando la unción, reclamando el poder de Dios. Y sabe que va a ser. Y Rabaki Basaya. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias, Jehová. Merci, bon Dieu. Dios bendiga a mi hermana. Bon Dieu bénit mes bien-aimés. Dios bendiga a mis hermanos. Bon Dieu bénit frère Maxime. Bienvenido en la casa del Señor en esta mañana. Bienvenue dans la casa du Seigneur matin. Abrimos nuestra Biblia en esta mañana en Génesis capítulo 1 mientras separamos las
clases en esta mañana. Aleluya. Pendant que séparé classe ce matin, on ouvre Bible dans Genèse chapitre 1er. Promete que algo ahí atrás para que es un grande aquí nanan. Alabanza a Jesús. Gloria a Dios. Y sigue alabando Señor hoy me hinta. Et continue de louer bon Dieu matin. Esta grande y poderoso. Parce que bon Dieu grand, il a un pouvoir. Hay ciertas cosas Il y a une série de bagailles que nadie puede hacer para que usted. personne n'a pas faire ça pour. Solo usted. Seulement ou même. A veces hay ciertas áreas de liberación Il y a des fois une série d'arrières, de que libération. solo usted Seulement ou même lo puede lograr. qui est capable de réussir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. A veces el diablo tiene nuestra mente cargada. Il va passer diable qui a une mémoire nous chargée. Una mente cargada Il y a une idée chargée. no puede recibir palabra de Pas capable de Dios. recevoir parole bon Dieu. No está ahí. La palabra poderosa sale, pero no está ahí. Parole la sortie, mais ou pas là. Y necesitas liberación. Vous Amén. besoin de libération. Gloria a Jesús. Génesis capítulo 1. Mis hermanos lo tienen. Genèse chapitre 1er. Leemos la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Génesis 1, 1 y 2. Genèse chapitre 1er, verset 1er, arrivé dans verset 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. N'a plus parole dans papa ak petit là ak Saint-Esprit. Dans commencement, bon Dieu créé ciel là ak la terre, mais la terre pas de forme, li pas de rien sous lui. Fait noir te couvrir tout partout. Le bon Dieu t'a plané sous de l'eau qui te couvrit toute la terre. Cierra tus ojos, levanta tu mano Fermez les yeux, levez mes yeux. y pide a Dios que te hable en esta mañana. Demandez bon Dieu pour parler avec vous matin. Padre Celestial, Dios de gloria, continuamos en tu presencia, Tata, donando alabanza, adoración, Dios mío, Jehová, hasta nos aquí han reunido en buen nombre, Señor, esa que está boa iglesia, Tata Santo, boa palavra da Bíblia, sacamente en 2 o 3, reunido en buen nombre, en ambos está presente, alabanza a Jesús para siempre, aleluya, oh Jehová, glorificamos mesmo de maneira especial, Tata, hoy me hinta de nos vida, Señor, de cara un gutaquinan, Tata, que nos por recibir y vos palabra, y seguimos palabra da sale, libertad, quebrar cadena, contestar, Dios mío. Abo conocer necesidade de cada coração. Se você desviar mensagem, bom mensagem, papá, pina um coração assim, Padre, pero serviço de mamãe etapa, boa, lo qual cubo que Jehová nos que mira glória, Padre Santo, para nós sabemos de um Deus vivo, um Deus poderoso, Jehová, oh Deus mío, Tata Santo, mande aguacero riba nos vida, nos está esperando lluvia tardía, Jehová, nos está esperando unción, nos está esperando poder, Jehová de gloria, nos está esperando, Dios mío, Jehová, para abótanos paracleto, abótanos roseia, abótanos turco, sin bonos no por nada, Dios mío, ribabo nos está esperando, Jehová, nos está afirmando pía, manera Habacuc, Dios mío, y nos está mirando de tu parte, de una también vos socorro, de una también es palabra, de una también liberación, de un deporte te abre, Dios mío. Oh Jehová, Señor, vos donan operar de una manera especial, bendicionándonos vida de una manera especial, Dios mío. Del nombre de Jesús, me te rogamos y amamos danki, Señor. Amén y amén. Vamos por cinta. Nous capables de chita. Te quiero nos pegar el luz de altar. Si no anda, mira-nos. Amén. Gloria a Jesús. Dios que bendiga a mi hermana ricamente. Bon Dieu béni, frère Maxime, richement. Gloria a Jesús. La semana pasada hemos empezado con el estudio del libro de Génesis. Semaine passée, nous commençons avec l'étude dans le livre Genèse. Y ya vimos bastante cosas. Là, nous déjà avons plusieurs bagailles. Amén. Analizamos muy amplio el versículo 2 Nous analysons très en pleinement verset 2 del capítulo 1 de dans le Génesis. chapitre 1er, livre Genèse. Amén. Y ahí en ese versículo Dans verset ça, hay mucha información. il y Amén. a un pile d'informations. Y concluimos que había un principio más en el pasado, Nous concluons, nous joignons qu'il était un commencement plus loin dans le passé. donde Dios creó los cielos y la tierra. Quand que bon Dieu créé le ciel là avec la terre, Y después constatamos que había una pausa après nous constatons qu'il était une pause, un repos, y pasó un tiempo. et puis un temps passé, Y después Dios restauró el trabajo que inició et après bon Dieu restauré le travail qu'il a fait en un principio. Amén. dans le commencement. Glorificado sea Jesús. Es un principio sin fecha. C'est un commencement qui n'a pas de date. Entre el versículo 1 y el versículo 2, Entre verset 1 et verset 2, o versículo ou 3, bien verset 3, pasó un
tiempo. Il y a un temps passé. ¿Cuántos años no sabemos? Combien d'années nous pas connaît? Si son millones de años tampoco sabemos. Amén. C'est millions et des millions d'années nous pas connaît tout. Pero pasó un buen tiempo allí. Mais nous connaissons là il y a un bon temps qui passé. Si vemos en Juan capítulo 1, Si nous regardons dans Jean chapitre 1er, y sigue alabando a tu Dios. continuez louer bon Dieu. Aunque ese estudio de Génesis, Même si c'est une étude dans Genèse, tal vez hoy pensaste recibir un mensaje de llenura, de bautismo. de quoi penser jeudi à son message de dernière dimension ou bien baptême de l'esprit. Pero en todo estudio abre tu corazón, Mais pendant toute étude ça, ouvrez cœur, esté en expectativa restez en expectative. que Dios te puede contestar en esta Que mañana. bon Dieu va répondre au matin Él sabe lo que usted necesita. parce qu'il connaît qui ça a besoin. Gloria a Jesús. Lo primero que el diablo, y esta noche ese es el mensaje, ¿no? Tal de hacer es de ocupar, de cargar nuestra mente. Amén. Vraiment, diable il cherche pour faire tout ça capable pour occuper mémoire. Y logra eso, S'il réussit, il veut faire ça, nos logra dominar. la privé dominer nous. Amén. Por eso usted el jueves nuestra hermana Ingrid predicó C'est pour ça jeudi c'est Ingrid te prêché. y Agar, Dios le ha prometido tantas cosas, Agar, bon Dieu te fait un paquet de promesses, un paquet de bagailles, pero cuando estaba en la situación mais là qu'il était dans la situation yo, no podía ver a Dios, no podía ver esas promesas de il Dios. va capable de promesse bon Dieu. Estaba sola, Il était pour compte lui, sin la protección de Abraham, sans protection Abraham, sola con su hijo. seulement lui même avec petite Lia. Su mente estaba cargada, L'idée était chargée, la bendición estaba allí, bénédiction était là, pero no la podía ver mais elle pas de kawel. hasta que Dios mandó un ángel para abrir sus ojos. Jusqu'à ce que bon Dieu te voyait un ange pour ouvrir les yeux. Y ella vio bendiciones que estaban delante de ella, Et puis il capable ouais bénédiction était en face Lia pero que ella no las veía. parce qu'il pas toué yo. Cuando Gehazi, estoy predicando el mensaje de la noche, cuando Gehazi vio ese gesto grande de sirios, Parce que message à ce là que Chira cité ouais gros l'armée gros l'armée Syria, estaba tribulado, monsieur était tribulé, il desesperado, était désespéré. ya estaba pensando en su muerte, Il était commencé à penser sur la mort. no veía solución, Il pas trouvé solution. cómo poder escapar de eso. Comment capable chapper de ça Estaban parce rodeados. qu'il était entouré avec l'armée. Alabanza al Señor, su mente estaba preocupado, Mémoire était occupée. y cuando su mente está cargado, Dès que mémoire chargée, sale solamente duda, c'est seulement doute qui sortit. lamentación, Regrettable, negatividad. c'est négatif. Y Eliseo oró Et puis Élisée priait. y Dios abrió sus ojos Bon Dieu ouvrit Jésus. y él pudo ver la gloria de Il est Dios. capable ouais gloire à bon Dieu. En Juan 1:1 Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. il dit avant bon Dieu de créer rien, parole là t'es là. Parole là t'es avec bon Dieu, c'est bon Dieu. Ça bon Dieu t'es, c'est ça parole là t'es. Ahí vemos la Trinidad, Là amén. nous est Trinité. En Génesis capítulo 1 y 2 Dans Genèse chapitre 1er, se habla allí del Padre, del Espíritu il Santo. parle là de papa, petit accent esprit. Y Juan 1 allí habla del verbo. Dans Jean 1er, il parle de parole là. ¿Y quién es el verbo en el capítulo 1 y versículo 1 de Juan? ¿De quién están hablando ahí? De qui est-ce parlé là? Dans Jean chapitre 1er, verset ¿No ven? 1er. Jesús, amén. Jésus. Siempre la Trinidad estaban juntos en todas sus actividades, en todo tiempo. Trinité a toujours ensemble dans l'activité dans tout temps. Dice en el principio, Il dit dans le commencement, en un principio sin fecha, dans le commencement sans date, los tres estaban allí. tous les trois étaient là. Jesús, que es el verbo, Jésus qui c'est parole là. por medio de Jesús, Par moyen de Jésus, amén, Dios hizo todo lo que hizo, bon Dieu amén. fait tout ça qu'il fait. Yo. Y ya vimos ampliamente la semana pasada Semaine passée, nous étions en pleinement. que había un principio lejos allá, no sabemos cuánto tiempo, Il y a un commencement qui était bien loin, nous par contre combien de temps. y algo pasó Et puis il y a un bagage qui que passait. desordenó la tierra, Et puis terre vient désordonné. que lo hizo una confusión. Vient gagner une confusion. Pero Dios creó la tierra Mais bon Dieu créé la terre para ser habitada por el ser humano. pour moun habiter sous lui ou bien là-dedans. Amén. Muy en el pasado. En pile temps passé. Y dice Isaías, hemos leído Isaías 45, 18. On va oublier dans Isaïe Amén. 45, 18. Y que dice que Dios creó la tierra para ser habitada. Il dit que bon Dieu créé terre pour moun habiter sous lui. Y Dios es un Dios de orden, Bon Dieu c'est un Dieu de l'ordre, de estructura. de structure. No es un Dios de confusión. Mais c'est pas un bon Dieu de confusion. Pues algo pasó, Eh bien, il y a un bagage qui passait desordenó la tierra. et puis terre vient Gloria a désordonnée. Jesús. ¿Qué pasó?
No lo sabemos. Qui s'est passé, nous pas connaît. Pero ya para ese tiempo, Mais là, pourtant ça, ya el diablo estaba caído. diable a été tombé déjà. Gloria a Jesús. Vemos solamente 3 actos de creación. Nous avons seulement 3 actes, ou bien 3 actes de création. La palabra original que se usó aquí para creación es la palabra bara. Le mot original là, qui est utilisé là, c'est le mot Aquí que bueno acaba. En versículo 1 de Génesis, dans Genèse, verset 1er, chapitre 1er, esta en el principio creó Dios los cielos y la tierra. il dit dans le commencement, bon Dieu créé le ciel là avec la terre. Dios ahí, Elohim, Là, bon Dieu Elohim, ya encierra los 3. Amén. ils tout viennent faire 3 ensemble. Elohim es plural, Parce que Elohim, c'est le mot pluriel. pero muchas veces atribuimos Dios al Padre. Mais en pile fois, nous présentons plus dans bon Dieu comme papa. En el versículo 2 Dans verset 2, dice ahí, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. mais la terre pas de forme. Y en Juan 1:1 Dans Jean 1er, verset 1er, dice, en el principio era el verbo, et dans le commencement, c'était parole là. y el verbo era con Dios, Et puis parole là, c'était bon Dieu. y el verbo era Et Dios. puis parole là, c'est bon Dieu. En Juan 1:1 ahí se habla de Jesús. Dans Jean 1er, verset 1er, là, parle de Jésus-Christ. Amén. Y ahí hay ciertas religiones. Là, il y a une religion, Una religión, la religión de los testigos de Jehová, ou bien une religion qui c'est témoin de Jéhovah. tienen su propia Biblia y en Juan 1:1 Il y a dans la propre Bible, dans Jean 1er, 1er, cambiaron solamente una letra. Amén. ils ont changé seulement une lettre. Ahí está escrito en el principio, el verbo era con Dios. Et du côté que dans le commencement, parole là, c'était avec bon Dieu. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y era Dios, el último Dios lo pusieron con letra minúscula. Non, c'était bon Dieu. Dernier bon Dieu, ils mettaient un nom minuscule. El último Dios. Vamos allí. Dernier non bon Dieu. Si no es claro, porque hermano, yo paso rápido porque pienso que es ya conocido para ustedes, pero si no es así, levanta su mano. Je connais que les reconnaître pour vous, mais si ce n'est pas comme ça, levez-moi. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amen. Avant bon Dieu de créer commence rien, parole là t'es là. Parole là t'es avec bon Dieu, ça bon Dieu t'es, c'est ça parole là t'es tout. Y esta última palabra, Dios, Dernier mot bon Dieu, si escribimos ese D minúscula, s'il crée il écrit avec lettre minuscule là, amén, cambia toda su significación. eh bien il change toute signification. Amén. Es porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. C'est parce que pas croire que Jésus-Christ c'est bon Dieu. Pero nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Mais nous-mêmes nous croyons Jésus c'est bon Dieu. Nosotros creemos que Jesucristo es Dios. Nous croyons Jésus c'est bon Dieu. Amén. Si está de acuerdo, diga amén. Si vous êtes d'accord, dis amen. Gloria a Jesús. Amén. Y no solamente por ese texto, hay muchos textos más en la Biblia, Il y a un pile d'autres versets encore dans la Bible. de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Ancien Testament, Nouveau Testament, que vemos que tenemos un solo Dios. nous voyons qu'il y a un seul bon Dieu. Alabanza al Señor. Un Dios Il y a un bon Dieu en 3 dans personas. 3 personnes. Locura para el mundo, Folie pour le monde, pero para los que tienen fe, mais pour même qui a la foi, amén. amen. Así es C'est comme ça, ça y la est. palabra de Dios. Parole bon Dieu. Amén. Para los que no tienen fe, Pour le monde qui n'a pas la foi, creen en la evolución. il croit dans l'évolution. El ser humano era mono un tiempo Il croit l'homme c'était macaque il y a un temps. y de mono se desarrolló a ser ser humano. Et puis c'est dans macaque tout le monde développé. Amén, hermanos. Eso es la evolución. Ça c'est évolution. Pero para nosotros que creemos en la palabra de Pour nous-mêmes Dios, qui croyons dans la parole de Dieu, creemos que Dios hizo los cielos y la tierra. nous croyons que bon Dieu créé la terre avec celle-là. Que no es un cuento de hadas, C'est pas une affaire de, es la palabra de Dios. mais c'est la parole de Dieu. Amén, hermanos. Amen. ¿Esta clase, hermana Zoraida? ¿Abrir? ¿Qué pregunta vos tienes ahora? Vos usas Juan 1:1 junto con Génesis 1 y 2. Amén, ok.
Después vos dan, se llama vaina llena, Juan, un amén. Vos dan 3 juntos On va utiliser 3 ensemble para mostrar que tú 3 estás presente. pour montrer que tous les 3 sont là présents. Y tem mais texto também na Bíblia, Il y a amém? plus d'autres versets encore dans la Bible. Mais pergunta ainda? Il y a une question encore matin? Que nos sigue orem. Havia solamente 3 actos de criação en el principio. Dans le commencement, il y a No, 3 havia 3 actos de criação. êtres de création. Amém. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dans le commencement, bon Dieu créé ciel et la terre. Eso es un principio más en el pasado que Génesis 1:2 está hablando. Ça c'est commencement depuis en plus que dans passé dans Genèse côté que nous lisons là. ¿Lo entienden eso, hermanos? Cuando Génesis se relata Génesis 1:1 Là que Genèse parlait de chapitre 1 verset 1 y dice en el principio, et là dit dans le commencement, no es el principio de Génesis, c'est pas commencement Genèse, es un principio más allá, mais c'est un commencement plus loin, plus en el là-bas. pasado, Dans le passé, cuando Dios creó los cielos y la tierra. là que bon Dieu a créé ciel et la terre. ¿Me entienden? Y después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Il dit la terre pas de rien sur lui. Entre el versículo 1 y el versículo 2 pasó años. Entre verset 1 et verset 2, en pile année vient passer. Tal vez millones de años que dicen los científicos. Peut-être millions d'années qui passaient, gens qui en la science dit, Amén, no lo sabemos. nous pas connaît. Pero pasaron años, sí. Mais en pile année passée. Y desde el versículo 2, Et depuis dans verset 2, amén, versículo 3, verset 3, cuando Dios comenzó otra vez, siguió con su proyecto de creación. là que bon Dieu continue encore avec projet créatif. Del versículo 3 hasta ahora, Dans verset 3 arrivé juste jeudi, son 6,000 años. c'est 6000 années. Hay cristianos que dicen que los científicos están locos, Il y a un chrétien qui dit la science scientifique yo fou. que no puede haber animales que vivieron millones de años, Tu vas pas voir aucun bête, pas aucun bête qui vit pas qu'être année comme ça porque el mundo tiene 6,000 años. parce que le monde gagne 6000 années. Eso no es verdad. Ça c'est pas vérité, ça c'est El vérité. ser humano, cuando Dios creó el ser humano, era 6,000 años atrás. Là que bon Dieu créé l'homme, c'était 6000 années passées. Pero en el principio, más allá, Mais dans le commencement plus là-bas, creyó Dios los cielos y la tierra. bon Dieu créé ciel là et terre. ¿Lo entienden, hermanos? Est-ce que nous comprenons? Ok. Y después vemos que Dios creó los animales Après nous voyons que bon Dieu créé animal yo, y después Dios creó el ser humano. et puis après bon Dieu créé monde. Amén, hermanos. El versículo 3 y 4 Verset 3, verset 4. y 5. Un hermano lo puede Y leer verset para mí. 5. Génesis 1, 3 al 5. Genèse chapitre 1er, verset 1er, il vient dans verset 5. ¿Qué dice, hermana Dilia? Amén. ¿Le dice 5 también? Amén. Gloria a Jesús. El libro de Génesis, Livre Genèse, vemos primeramente el Creador. nous allons voir premièrement créateur. Amén. En el versículo 1 y Dans 2, verset 1er, verset 2, y junto con Juan 1:1, ensemble avec Jean, chapitre 1er, verset 1er, amén, vemos ahí el Creador, nous allons voir la créateur. el que creó todas las Le monde qui cosas. crée toute bagaille. Y la semana pasada hemos visto muchos textos, amén, Semaine passée, nous avons un pile verset, donde dice que Dios creó todo. côté que bon, il dit que bon Dieu crée toute bagaille. Dios, cuando lo traducimos, quiere decir Elohim. Et là que nous traduisons, bon Dieu qui veut dire Elohim, Y Elohim significa Elohim veut dire el creador eterno le créateur éternel, o el Dios todopoderoso. ou bien bon Dieu de tout pouvoir. Y después vemos Après nous, voyons, que Dios crea el universo. bon Dieu crée l'univers. Vemos en el libro de Génesis la creación del universo. Donc on va voir dans Genèse qui est création l'univers. Génesis 1, 3. Genèse chapitre 1 verset 3. Ahí Dios sigue con la creación del universo. C'est là bon Dieu continue avec création l'univers. Y termina en capítulo 2, versículo 3. Et puis il est terminé dans chapitre 2 verset 3. Gloria a Jesús. Y vamos a ver ahora cada parte. On a le connaît à chaque partie. En versículo 3 al 5, Dans verset 3 arrivé dans verset 5, Dios crea la luz. Amén. bon Dieu crée lumière. Sea la luz y fue la luz.
Et il te dit c'est pour gagner lumière et puis c'est comme ça t'est fait. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Bon Dieu sépare lumière entre lumière avec fait noir. Gloria al Señor. Amén, hermanos. De tal manera que pudo haber día y después noche. Il y a une façon qu'on est capable de reconnaître la journée entre la nuit. Era el primer día. Premier jour. El segundo día, versículo 6, Deuxième jour, dans verset 6, versículo 7 verset 6, verset 7, y versículo 8. ¿Quién lo puede leer? verset 8. Qui est capable de lire? 6 al 8. 6 à verset 8. Gloria a Jesús. Hermana Marta. Luego dijo Dios, haga un firmamento en medio de las aguas, para que separe las aguas de las aguas. E hizo Dios un firmamento que separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y fue así. 8. Al firmamento llamó Dios cielo, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amen. Ahí vemos que ya las aguas estaban creadas Là, nous voyons tout ça qui a été créé. y Dios separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Bon Dieu séparé de l'eau en l'air et en bas. ¿Ustedes saben que hay agua arriba? Vous te connaissez qu'il y a de l'eau en l'air? ¿Cuándo lo saben? Combien de monde te connaît ça? Es algo extraño, ¿no? C'est un bagage qui est étrange. Porque agua es algo pesado, ¿no? Parce que de l'eau, c'est un bagage qui pèse. Cuando usted va a nadar ese mar grande, Là, qui va nager dans gros la mer, pero imaginarse un mar grande arriba. vous pouvez imaginer un gros la mer en l'air. ¿Por qué usted dice amén? ¿Cómo lo sabe usted? Pour que ça veut dire amen. ¿Cómo sabe? Digo, dice amén. ¿Cómo? Pero cuando uno pasa con el avión, nubes es así, no es. Gloria a Dios. Amen. Amén. Esas nubes que vemos, Et tout nuage qui n'a pas regardé en l'air, ahí hay agua. il y a de l'eau là-dedans. ¿Cómo puede ser que hay agua guindando allá arriba? ¿Extraño o no? Comment faire quoi? Ça fait qu'il y a de l'eau en l'air. Amén, hermano, ¿no es extraño? Ça étrange en pile. Y más, hay gente cuando analiza esas cosas dice, es imposible. Et il y a des gens qui analysent ça, ils disent que c'est impossible. Pero nosotros cristianos cuando analizamos esas cosas decimos, qué grande es Dios. Mais nous-mêmes, comme chrétiens, nous analysons ça, nous disons qui grand bon Dieu nous est. Amén, hermanos. Y si usted no cree que hay agua allí cuando llueve, Eh bien, si vous ne croyez pas qu'il y a de l'eau en l'air, là, qu'il a pu ¿de tomber, dónde viene ese eh agua? bien, qui côté de l'eau ça a sorti? ¿Viene de arriba? L'eau a sorti en l'air. Y a veces más agua que aquí abajo que llena todos los ríos, ¿o no? Et il y a parfois, il y a tellement plus d'eau en l'air, il plein toute rivière. Gloria a Jesús. Separó las aguas de arriba y de abajo, Il aleluya. séparé de l'eau, depuis en l'air, il vit à terre. Y quiero que los científicos me expliquen eso. Et moi, je voulais pour la science expliquer ça. Amén, hermanos. Y así Dios llamó la expansión cielos. Et c'est comme ça, bon Dieu te relève. Segundo día. Deuxième jour, Tercer día, versículo 9. verset 9. Troisième jour, Alabanza al Señor. Versículo 9. ¿Quién lo puede leer? 9 y 10. Hermano Marvin. ¿9? Sí, amén. Amén, espera ahí. Las aguas que están debajo de los cielos, ¿de qué está hablando ahí? eh bien, de l'eau qui était en bas ciel, là, dès que ça a parlé là, ¿Y qué podemos concluir ahí si usted lee ese versículo? qui ça nous va conclure là, si nous lisons verset là? ¿De qué agua está hablando ahí? De qui de l'eau, bon Dieu a parlé là? Gloria a Dios. Agua, bendición, cuadinan. Arriba y a volta, bendición. Hermano Chale. Amén. ¿Y qué podemos concluir? ¿Cómo estaban todas esas aguas? Comment toute l'eau ça a été? No se veía tierra. Pas de terre. Todo estaba agua. Tout est en de l'eau seulement. Y Dios habló. Et puis bon Dieu parlait, Agua, únese en un lugar. et puis de l'eau a fait un ciel et un bord. Y las aguas obedecieron a veces mejor que nosotros, ¿no, hermano? Et il y a des fois de l'eau obéit plus que nous-mêmes. Inmediatamente las aguas se fueron Immédiatement, de l'eau
algunos al mar, Yon bo ici aller on bo aller otros dans la mer al río, et puis l'autre bo aller dans la rivière y salió tierra seca que ya existía. et puis comme ça terre sèche là vient paraître tant qu'on était en fête déjà. Hermano Paul. Amén. Eso usted analiza sus piedras, usted no se llaman clip, Et mon qui analyse et roche yo y puede mirar que eran cosas que estaban debajo del mar. yo capable dire que Amén, gloria a bagage ça Jesús. était en bas de la mer. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ya la tierra estaba, pero estaba completamente lleno de agua. Et bien terre était là déjà mais était complètement en bas de l'eau. Amén. Por eso, en el tiempo de Noé, Dios pudo otra vez cubrirlo completamente de agua. C'est peut-être ça dans temps Noé était capable bon Dieu était capable de couvrir tout terre avec de l'eau. En el diluvio no era nada difícil para Dios, C'est pas rien difficile pour bon Dieu porque ya era así un tiempo. parce Amén. qu'il était comme ça un temps. Y lo volvió a limpiar. Amén. Quitar todo y a comenzar de nuevo. Il nettoie, il retire tout bagage là et puis il retourne de neuf encore. Dios no tiene prisa Bon Dieu pas jamais pressé. hasta que usted no cumpla con las exigencias de Dios. Jusqu'à ce que vous-même n'avez pas accompli à exigence bon Dieu. Dios espera ahí. Bon Dieu était attendre là. Dios no salta una fase. Bon Dieu pas sauter une phase. Usted no puede ir al siguiente nivel sin pasar el primer nivel. Vous pouvez pas aller dans le deuxième niveau si vous passez dans le premier niveau. Y Dios no tiene prisa. Bon Dieu pas pressé. Dice, si tengo que comenzar de nuevo, comienzo de nuevo. S'il a commencé de neuf, il a recommencé encore. Porque hay gentes cuando llegan a cierto nivel, Parce que les gens arrivent dans une série de niveaux. para pasar ese nivel, Pour passer niveau ça, tiene que pasar por pruebas más vous devez fuertes, passer dans l'épreuve qui est plus forte. situaciones más Plus difíciles, difficile situation. Hein? pero es para Dios Et bendecirte. c'est pour vous dire que va bénir. Y hay algunos, en vez de pasar ese nivel, Et gagnent dans eux-mêmes, au lieu de passer se niveau ça, desmotivan ils sont découragés. y dan 2 pasos Et atrás. puis ils font quelques pas en arrière. Pero Dios espera tranquilo. Mais bon Dieu était là, tranquille, So, attendre. ok, hijo, cuando regresas vamos a comenzar de nuevo. Il est petitement là qu'on retourne, après recommencer encore. Amén, hermanos. Igual que el barro, hermanos, del alfarero, Même gens avec boss forgeron, a hein? veces se echa a perder. Il y a des parfois, il fait, mais il Pero- écrasé. Para el alfarero no es un problema. Mais pour boss ça, il n'y a pas un problème. Dice, voy a comenzar de Il nuevo. dit, je vais recommencer encore. Voy a darle On forma. va dar la forme. Y Dios sigue hasta darte la forma que Él Et quiere. bon Dieu continue à dar la forme, Jean qui est livré là. Y ahí hay muchos pueblos de Dios Et estancados. c'est comme ça, il y a un pile peuple bon Dieu qui campe, campé. Amén. Quieren pasar esa fase. Vous voulez passer dans la phase là? Como a veces en la escuela antes, algunos de nosotros. Jean Amén. que nous-mêmes, nous étions dans l'école longtemps, quelques nous-mêmes. Y quelques vamos, nous-mêmes. vamos a hacer exámenes. Et puis là, que nous arrivons dans le moment pour examen. Amén, hermano. ¿Y cómo se llama esa cosa que ponen en la mano? Ese tatuaje. Et t'as que tatouage, vous mettez Pero sous main. pero ponemos con lápiz, ¿eh? Yo Llenamos nuestra mano ahí écrit. con toda la contesta Yo écrit ahí. toute réponse yo avec un crayon ou bien un plume sous main. yo. En Papiamén decimos, nos speak. Là, yo parle dans l'examen. El chivo. Chivo es ese animal que... ¿Y cómo se dice? ¿Se hace el chivo? Ah, un chivo en papel. Amén. Les poules. Y hay, Poule, amen. pool. Sí. Hay gente que pasaron el chivo, el pool, amén. Pasaron los años con el chivo solamente. Il y a des gens qui passent toute l'année avec seulement poule. Amén, hermano. Pero después cuando llega a cierto nivel, Mais après, elle arrive dans une série de niveaux. ese chivo hediondo no le puede ayudar más. Niveau ça, jusqu'au est capable de aider encore. Amén. Chivo en criollo se dice cabrit. Amen. Bouc cabrit. Gloria a Jesús. Los españoles usan cabrit para pasar los años a veces. Amén, hermanos. Amén. Pero donde Dios no se puede usar el chivo. Mais devant bon Dieu, pas capable d'utiliser poule. Amén. Dice, regreso otra vez. Bon Dieu a dit retourner encore. Cuando los israelitas llegaron a Canaán, Là que le peuple est arrivé dans Canaan, no pasaron la il prueba. n'a pas passé l'épreuve là. Dios dice, regresa otra Bon Dieu vez. dit retourner No encore. aprendieron la lección. Parce que vous pas apprendre leçon. Le estaba preparando 1 año y 2 Vous meses. avez préparé pendant un an et un mois. Y cuando llegaron, Et puis là, il est arrivé, no estaban il n'est listos. pas prêt. Otra vez Il dit, 40 años. retourner encore 40 ans. No tengo prisa, dice Dios. Bon Dieu dit, il n'est pas pressé. Había un momento que Dios dijo a Moisés, Il y a un moment que bon Dieu dit Moïse, déjame matar a esa qui gente. t'aime tuer moun sa yo. Son mal Parce agradecidos. que yo pas remerciement. Son rebeldes. ¿O no? Yo rebelle. Dios dijo a Moisés, Bon Dieu dit Moïse ça. después de libertar a su pueblo, Après libérer peuple là, vieron 10 milagros grandes. et puis yo ouais 10 miracles, gros miracles. Para los egipcios, esos 10 milagros eran plagas. Pour Égyptiens, ça a été 10 miracles qui étaient
display. Para los israelitas eran maravillas de Dios. Mais pour Israël, c'était merveille bon Dieu. Vieron la mano de Dios. Yo la main bon Dieu. Vieron el mar rojo abrirse. Yo la main rouge Pero ouverte. de toda Mais de toute forma, façon, amén, vieron un Dios yo grande. voyais un gros bon Dieu. Pero cuando estaba en desierto, Mais là, était dans le désert, murmuraron. yo murmurais. Amén. No había agua, Dios le dio agua. Pas de gain de l'eau, bon Dieu baille de l'eau. Y después de 3 días no había agua, otra vez murmuraron. Et puis après 3 jours, pas de gain de l'eau, yo retourné murmurer encore. No usaron su Yo mente. pas utilisé mémoire. Yo. Amén. A veces yo decía a mis hijos, usa tu Et mente. parfois, on dit petit point, l'utiliser tête ou non, faites tout travail. No es por nada que Dios nos ha dado C'est pas pour mente. que mais si bon Dieu pas ou mémoire ça. 3 días atrás hizo milagros, te dio agua de beber. 3 jours passés, il va ou de l'eau, il va ¿No ou de l'eau que crees te boire. que ahora que Él te va a dar otra vez agua para beber? Ou pas quoi kounye là qui va ba ou de l'eau encore pour boire. Amén. Y Dios estaba enfadado con ese pueblo. Eh bien bon Dieu était là ensemble avec yo. Toda esa teoría que tuvieron exámenes Et toute théorie yo joué dans examen ça yo. en un desierto Dans désert, y cuando llegaron a Canaán et les arrivé dans Canaan, no estaban preparados. yo pas préparé. Regreso otra vez. Retourner encore. No pueden cruzar así. Ou pas capable de traverser comme ça. 40 años de lección otra vez 40 ans leçon encore y después pudieron entrar. et puis après yo capable de rentrer. Amén. Puedes huir y huir y huir Ou capable de sauver, prendre courir, sauver, retourner sauver. y no tomar tu responsabilidad Et ante Dios. pour pas prendre responsabilité au nom bon Dieu. No podrás Ou pas capable seguir, continuer. no podrás Ou pas- avanzar Ou pas capable avancer si no pasas por ese camino. si ou pas passer dans chemin ça. Amén, hermanos. Y si sigues demasiado tiempo en ese nivel, Et si vous continuez ou pour passer trop de temps en dans ese niveau ça, escalón, eh bien dans marche escalier ça, te puedes enfriar ou capable fret y puedes perder tu salvación. et puis capable perdre délivrance surtout. Versículo, entonces allí vemos Et puis là nous ouais, que todo el mundo estaba debajo de las aguas. et tout le monde était en bas de l'eau ça. Y Dios dijo a las aguas que se retiraran Bon Dieu dit de l'eau pour nous séparer y el seco salió. et puis sec sorti, t'es Amén. sec sorti. Pero esas aguas pueden pasar otra vez muy fácil. Mais de l'eau ça capable retourner passer encore facile. Pero Dios le dijo a los mares, Mais bon Dieu dit la mer yo, cuando llegas a la frontera de los países, las islas, les arrivé dans frontière pays yo, ou bien l'île yo, de allí no puedes pasar. là ou pas capable passer. Amén, hermanos. Si yo no te doy Si permiso. moi-même moi pas ba au permis. Y la hora puede ser tan alto, Même gros lame là mais ou te ouais, mais bien haut hein. pero cuando llega allí, Mais pendant arriver là, tiene que bajar. il besoin descendre. Amén. Es por la misericordia de Dios que no estamos bajo agua, C'est hermano. pas miséricorde bon Dieu nous en bas de l'eau ça. Amén, hermanos. Versículo 10, hermano Marvin. Verset 10. Amén. Todo lo que Dios hizo era bueno. Y Tout ça ese, bon Dieu fait, li ou el bon. ese era el tercer día. Amén. Ça c'est troisième jour. Y el cuarto día, versículo 11. Quatrième jour verset 11. ¿Quién, hermana Tabita? Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Amén, gloria a Jesús. El 12, Verset 12. 12. Tabita, 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Amén. Y 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Amén, gloria a Jesús. El tercer día, Dios, los continentes surgieron y la vegetación aparece. Amén, gloria a Jesús. Al cuarto día, En quatrième jour,
Veo que ahí tengo la misma plancha. Dice allí, en el versículo 14, Verset 14. dijo, luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirven de señales para las estaciones, para días y años. Amén. Ahí la oscuridad existía y la luz existía. Amen. Verset 14, bon Dieu dit encore, c'est pour lumière paraître dans le ciel là pour séparer la journée avec la nuit. Il a servi pour marquer jour yo, la mer yo avec saison yo. Amén. Y solamente Dios hizo lumbreras, cargadores de luz, Seulement bon Dieu a créé gros lumière para separar el día de la noche. Amén. pour séparer journée avec la nuit. Ahí Dios constituyó las estaciones Et puis c'est là pour bon Dieu capable constituer saison yo para así poder contar días y años. et comme ça pour capable gagner jour yo et puis année yo. El versículo 15 dice, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Il dit dans verset 15 là, il a servi lumière dans le ciel là pour éclairer toute la terre. C'est comme ça ça t'est passé. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Dans verset 16 là, il dit, bon Dieu t'a fait deux gros lumières, puis gros pour commander sous la journée, puis petit pour commander sous la nuit. Il fait ces étoiles yo tout. Amén. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra Il mette yo dans le ciel là pour éclairer la terre. y para señorar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Pour commander sous la journée et sous la nuit, pour séparer lumière et fer noir. Bon Dieu garde ça le fait, li wel bon. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Yon la nuit passée, yon matin rivé, c'était 4e jour. Amén, hermanos. Dios creó ahí Bon Dieu créé là, y separó el día y la noche. séparer la journée et la nuit, Amén, para darnos a conocer pour faire nous connaître. que hay ciertas horas que estamos despiertos Il y a une série de moments qui pour nous réveiller, y ciertas horas que hay que il y a descansar. une série de moments qui pour nous reposer. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y fue cuarto día. C'était 4e jour. Gloria a Jesús. Versículo 20, ¿quién lo puede leer? Verset 20, qui est capable de lire? Es de 5 días. Dans 5e jour. Hermano Ángel. ¿21? Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Produjeron según su género y toda ave según su especie. Y vio Dios que era bueno. 22. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Amén. Dios creó allí todos esos animales y Dios les dio un orden. Tenían que multiplicarse, tenían que llenar la tierra. Alabanza al Bon Señor. Dieu créé toute bête ça et puis il va l'autre pour faire un pile et un pile petite. Alabanza. Y dice el 23, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Versículo 24. Verset 24. Que, Produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie, y fuera. y el siguiente versículo. Animales de la tierra, según su género, y ganado, según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Y vio Dios que era bueno. Amén. Gloria a Jesús. Y vio Dios que era bueno. Bon Dieu te ouais ça te fait bon. Y otro día pasó. L'autre jour passé, Y en el sexto día, dans 6e jour, entonces vemos allí
que Dios usa una otra manera de hablar. Eh bien, nous, là, côté que bon Dieu utilise une autre façon de parler. No dio orden, Il pas passer l'ordre, dijo Dios que sea, mais pour dire ça doit être fait. pero ahí vemos un cambio Mais là, nous avons un changement. en la manera como Dios estaba creando todo. Dans la façon que comment bon Dieu a créé toute bagaille. Cuando llegó el momento del hombre, Là qu'il arrive le moment pour le faire monde. dice entonces dijo Dios, Et puis bon Dieu dit, eh bien, hagamos al hombre. on fait monde. Amén. Y vemos ahí algo muy importante. ¿Qué dice? Nous avons là un bagage qui est important. Qui ça le dit? Hagamos, On fait monde. que es plural. Qui est pluriel. Más que uno estaba hablando ahí. Là, tu as parlé plus que un monde. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Papa, petit là, cet esprit. Hagamos al hombre. Fait monde. Amén. Tomó más tiempo, Yo prends plus de temps, más dedicación plus d'éducation. cuando llegó para crear el ser humano. L'arrivée pour créer monde. Hagamos al hombre a nuestra imagen, Il dit, on fait monde, on fait le portrait avec nous, conforme a nuestra semejanza. pour sembler avec nous. Amén. El hombre tiene todas las características de Dios. Tout monde a toutes caractéristiques bon Dieu. No somos animales. Nous pas animal. Gloria a Jesús. Amén. Somos creados conforme la imagen Nous créons selon image y semejanza de qui Dios. semble avec bon Dieu. Y Dios le dice allí, Et bon Dieu dit là, en el versículo 26, dans le verset 26 là, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. il dit, la gen pouvoir sous poisson qui dans la mer yo, sous oiseau qui dans le ciel là, sous toute bête yo gardé, sous toute la terre, sous toute bête dans bois, sous toute bête qui traînait sous ventre sur la terre. Amén. El hombre, Dios lo creó como gobernador de esta tierra. Eh bien, bon Dieu créé l'homme comme gouverneur sous terre. Tenía todo bajo control. Yo gen tout bagay ba contrôle yo. Amén, hermanos. Todos estamos sujetados al ser humano Tout bagay soumettre en bas l'homme. que Dios creó Bon Dieu créé en un lugar perfecto. dans une place parfaite. Alabanza al Señor. Un lugar bonito. Yon côté qui bel en pile. Muchos dan falta hoy en día a Dios. En pile tire en bas bon Dieu faute. ¿Por qué en África esto? Pour qui ça en Afrique c'est ça yo? ¿Por qué en India aquello? Pour qui ça fait tout ça yo? Es el ser humano, C'est l'homme amén, que está dañando la creación de qui Dios. dérange création bon Gloria a Dieu. Jesús. Y Dios creó al hombre a su imagen, a su semejanza. Et puis bon Dieu créé l'homme selon image il ressemblait à elle. Y él tenía autoridad sobre todos los animales. Et puis il te gagne autorité sur tout animal. No tenía miedo de Il leones. pas de peur lion. En ese tiempo no había pégame. Dans temps passé pas de gagne pega. Eso vino después. Ça vient après. ¿O no, hermanos? Pero todos los animales, de una manera u otra, no eran feos. Mais toute bête de une façon yo pas laide. Había cucarachas también en ese tiempo. Te gagne ravette tout dans temps ça. Cuando llegamos se van a preguntar a Dios por qué creó las cucarachas. Les nous il va seulement demander pour qui ça le créé ravette. Amén, hermanos. Amén. Pero todo era perfecto. Mais tout bagay pas fait. La cucaracha tenía su rol. Et ravette là te gagne rôle li là. Tal vez ese tiempo las cucarachas comían árboles y no estiércol como ahora. Aleluya. Et peut-être dans temps ça ravette te manger toute feuille bois yo. Amén, hermanos. Y había el león que estaba ahí. Te gagne lion yo là do. Gloria a Jesús. Cuando yo voy a veces a países Gene pas falloir que moi aller dans pays yo. y que no tienen su zoológico tan buen cuidado, Qui pas gagne lo tienen descuidado, su zoológico. qui côté négligé. Amén. No me gusta entrar. Mon pas aimer rentrer. Imagínense una de estas jaulas, el hielo está podrido y ese león sale. ¿Cómo se va a hacer? Et Amén. par exemple, si pas dans la privée rentrer dans caloche là et puis une fait pourri puis lion prend sorti. Pero en el principio Adán y Eva no tenían miedo a los leones. Mais dans Amén. le commencement, Adam avec Ève pas de peur lion. Había una armonía. Te gagne une harmonie là. Versículo 27 dice, Verset 27 là y dit creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. bon Dieu créé moun, il fait le portrait avec lui, il créé garçon avec fille. Amén. Hay gente que dice que somos animales. Gen moun qui dit que nous c'est petit animal ou No, petite bête. hay una diferencia entre nosotros y los animales. Non, il y a une différence entre nous-mêmes avec animal yo. ¿Qué hay común entre nosotros y los animales? Qui ça gagne ressemblant entre moun avec bête? ¿Qué tenemos común? Los animales no son creación de Dios. Amén, ¿sí? Entonces común, amén. Somos creación de Dios. Nous c'est création bon Dieu. Dios ha Création, hecho bon los Dieu. animales Bon Dieu fait tout animal yo bête yo. y a nosotros también. Et puis il crée nous-mêmes tout. Amén, hermanos.
Pero ¿qué es la diferencia entre los animales y el ser humano, hermano Mais quelle Rafael? différence qu'il y a entre moun et bête? Nosotros tenemos dos patas. Bête yo gen 4 pattes. Creo que no tenemos patas. ¿Qué tenemos? Nou pa gen pattes. Hermano Daniel, después Polanco. E puis ça, un hand por pensar, pero bête no por pensar. El hermano puede pensar, hermano Polanco. La diferencia es que Dios no hizo a su imagen y su semejanza. Los animales no. Él dijo, lo hizo, pero él dijo, hagamos el hombre ahora a nuestra imagen y nuestra semejanza. Hermana Iraira. Hermana Marta. ¿Qué más? Hermano Exacto. Marvin. Después. ¿Con? ¿El animal no entiende? Te envía un cachote, el mío cuide. Sí. Bota bisa cachote. Druma kiran. E des fois gen bête qui tande de plus, yon Bota bisa you kira na casa. Bota ya casa en te, ventana abrir la bula bay. Te envía animal, se escucha mejor que nosotros. Gen parfois gen bête qui tande de Ah, plus. explíquese, ¿qué quiere decir? Dígame. ¿El animal no obedece? Hay perros que obedecen más que Gen los chien qui niños, obéit hermano. plus que yon moun. Un animal se llama hermano Julio. Amén, hermano Sonel. Frère Sonner. E também sa ko e diferença ko ting entre nós e animal nan, nós por pensar, nós por razonar ou reflexionar, pero e bestia nan não. Hermano Wendy. Ahora Dios está creando bestia. Hermano, ¿será la dirección de bestia? Ahora Dios está creando bestia, cielo y bestia nan. Le bon Dieu t'a créé c'est en bête yo. Jesús no estaba ahí nan. Jésus pas là. Hermano Raúl. Hermano Zoraida. Amén. Amén. Dios, versículo 27, creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 dice, Verset 28 a dit. gloria a Jesús, y bendijo Dios, y les bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verset 28 a dit comme ça. Li ba yo bénédiction, li dit fait petit, fait en pile petit, mettez sous la terre, mettez sous terre. Domptez yo, domptez terre. Moi ban non pouvoir sous poisson qui dans la mer, sous oiseaux qui dans ciel là, ak sous toute bête vivant cap marcher sous terre. Amén. Dios los bendijo. Bon Dieu béni yo. Y Dios les dio mandato. Bon Dieu ba yo yon commandement. Tenían que fructificar, Yo doit multiplier, tenían que multiplicar, yo doit faire en pile petit, tenían que llenar la yo tierra, doit plein terre, tenían que someter la yo tierra. doit soumettre en terre. Amén. Adán y Eva no tenían miedo de nadar si tal vez había un tiburón ahí. Amén. Adam avec Eve pas de peur, si peut-être il y a un gros bête là. Hasta los tiburones le obedecían. Parce que même tiburon yo obéit. Se estaba ahí bajo el agua un tiburón, venía, S'il y a en bas de l'eau, lui même tout li passe l'autre. el tiburón hacía así. Et même côté à requin li Amen. aller.
tenía toda autoridad y todo poder. Il a toute autorité, tout pouvoir. ¿O no, hermanos? Aún en los peces, ¿o no? Et même poisson yo tout. Aún en las ballenas, ¿o no? Même poisson yo. ¿Y qué ejemplo tenemos? Qui exemple nous même nous gagnons? ¿Qué ejemplo tenemos que aún los animales debajo del agua tienen que obedecernos? Qui exemple nous gagnons jusqu'à présent même bête qui en battait ou bien sous terre capable obéir nous. ¿Cómo? ¿Pero qué ejemplo tenemos en la Biblia? Mais qui exemple nous gagnons dans la Bible là? Cuando esa ballena, normalmente cuando una ballena traga algo es para comerlo y ¿o no? Pero Dios le dije, ballena, traga a Jonás, pero no lo mates. Et là que un bon Dieu dit gros requin ça vale Jonas mais pas manger, pas tuer. Amén. Imagínese usted tiene algo de comer y está sobre su lengua y no lo puede tragar. Imaginez si vous voulez un bagage vous voulez manger puis vous avez un zoo là ou pas cavaler. Y Jonás estaba así dormido sobre esa lengua grande de la ballena, así. Mais Jonas était constant dans le ventre requin et puis il a dormi là. Y no lo podía comer porque Dios dijo, no lo vas a comer a Jonás. Il pas de manger Jonas parce qu'il dit non, pas manger Jonas, moi j'ai un plan pour Jonas. Amén, hermanos. Tenía autoridad. Il y a autorité. Así tenía el hombre autoridad sobre todo, C'est comme hermanos. ça mon gars autorité sur toute Y bagaille. tenía que gobernar, someter Il de gouverner, soumettre. tanto lo que hay sobre la tierra y debajo del agua. Tout ça qui est sous terre, tant en bas de l'eau. Amén. Y versículo 29 dice, Verset 29 l'a dit. y dijo Dios, ¿qué dice, man? ¿Sí? ¿Había uno? D'une autorità per andare, d'une autorità per costa. Era bisogna anche in quasi. No, mi no contestai pregunte, ma si pregunta per mi contesté. Ajá. No, ma si dijo. No, mi no contesté ainda. Amén. ¿Y león? Entonces, no. No come Jonás, cuando una ballena abre su boca, saca el agua para ahí arriba, ¿no? Y traga todo lo que viene. Là qu'il ouvre bouche, il va aller tout ça qui vient. Y no creo que la ballena, cuando un pez llega allí On va croire que si un petit poisson rentre dans la bouche là, il va cracher le y dehors. escupe el pez y traga el plancton, traga todo. Non, tout ça qui vient là, il va aller toute bagaille. Amén. No lo tragó porque Dios dijo no lo tragues. Il pas va aller Jonas parce qu'il pas manger parce que bon Dieu il pas manger. Y explíqueme a Daniel en el foso de los leones que Expliquez-moi Daniel dans gros dame su lógica ahí. dans mi-temps lion yo. Amén. Gloria a Jesús. Hermana Lina. Gloria a Dios. Ahora ya comieron. Gloria a Jesús. Hermana Reina. ¿Había qué? Adentro, pero ahí estaba, no podía. ¿Qué pasó ahí? Estamos desviándose, pero ¿qué pasó ahí? Qu'est-ce qui t'est passé là? ¿Qué pasó en la vientre o en la boca de la ballena? ¿Qué pasó ahí? Qu'est-ce qui t'est passé dans l'ambiance, dans la bouche en requin? Para digerir la comida hay químicos allí que dirigen digieren la comida, ¿o no? Parce que pour manger à digérer là, Tanto en el ser humano como en los animales. moun ou bien bête surtout, ¿Qué pasó con esos ácidos en la barriga de la ballena? ¿O no tienen ácido la ballena? ou bien dans le ventre requin pas de acide. ¿Qué pasó? Porque a veces la gente busca lógica y lógica. Explícame, cuando tiraron a esos jóvenes ese horno de fuego, ¿qué pasó allí? Dis-moi qui ça qui t'est passé là, tu vois Daniel dans la fournaise là. En el fuego, en el horno. Dans la fournaise là. Amén.
Amén, hermanos. Porque Dios creó todo. Parce que bon Dieu crée tout bagaille. Y si Dios dice ahora lo que es natural, Si bon Dieu dit qu'on est là, ça qui est naturel. un fuego normalmente quema y destruye. Et on dit que normalement, il brûle, il détruit. Pero Dios le dice a ese fuego, ahora vas a estar quemando, Mais bon Dieu dit qu'il fait ça qu'on va brûler. pero no vas a quemar, no vas a destruir. Mais on peut pas brûler, on peut pas le détruire. Ese fuego no puede quemar ni destruir porque Dios lo Il dit dijo. ça, il va pas brûler ni détruire. C'est bon Dieu qui dit ça. Amén, hermanos. Cuando un hierro cae en el agua, Là que yon fait tomber dans de l'eau, va abajo. il descend. Si Dios dice no, tú vas a flotar, flota. Si bon Dieu dit non, on peut pas descendre, on va prêter en l'air, on va prêter en l'air. Dios puede alterar sus leyes que él mismo Bon creyó. Dieu est capable de diriger encore loin, lui-même lui créer. Porque es dueño de la Parce creación. que c'est lui-même qui met création. Y no tenemos que meter Dios en nuestro modelo, nos malchi, modelo de lógica. Nous pas doit mettre bon Dieu dans un modèle logique, nous bien dans coin. Por eso el Hijo de Dios cree. C'est peut-être ça petit bon Dieu quoi. Porque aunque no es Parce lógico, que même s'il pas logique, aunque no hay puerta aquí, no même s'il puede haber a puerta pas aquí. de porte, ou pas avoir aucun porte là. Si Dios dice que aquí te va a abrir puerta, puerta se abrirá. Mais si bon Dieu dit là, après il y a une porte, porte là pour ouvert. Amén, hermanos. Estudiamos en la escuela todo lo que nos dicen, pero más allá Mais plus loin, está la palabra de Dios. c'est parole bon Dieu. Si Él dice algo, S'il dit un bagaille, lo hace. c'est ça qu'a fait. Aunque estoy viendo Même si imposibilidades, tu vois impossibilité, pero con mis ojos de fe, mais dans le commencement de la foi, sabiendo que mi Dios es c'est que me grande, connais que bon Dieu est dans les grands. aunque un rey puede decir que no hay posibilidad, Même si on roi te dit pas de si possibilité, Dios me dice si bon Dieu me que dit me moi, trajo aquí para a venir bendecirme, là pour bénir moi, nada ni Y nadie personne, ni me alguien podrá sacar, capaz de aleluya. retirer. Él va a abrir il puerta, est pour l'ouvrir porte, Él va a abrir il est pour puerta, l'ouvrir porte. porque es rey de reyes dice, "Roi de y roi, señor de Señor de señores. No hay señores". nada imposible Parce qu'il y a para rien Él. qui est possible pour lui. Los médicos pueden Et decir, tout moyen est capable de dire, hasta aquí llegaste, jusque là arrivé. aleluya. Y pueden tener toda la razón Vous avez toute raison, científicamente, scientifiquement, pero yo siempre diré, mais moi-même, moi dis, déjame ver qué mi Dios me dice, l'équipe est mal, ouais, qui ça bon Dieu me porque dit. Él tiene la última palabra. Parce que jusqu'à présent, c'est lui-même qui a le dernier mot. Si pudo levantar un muerto de 4 días, Si vous lever un monde mourir pendant 4 jours déjà, me puede quitar este cáncer, il va retirer le cancer, me puede quitar esta il va enfermedad. retirer la maladie. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Amén, hermanos, porque Él es Parce que lui, Dios c'est bon Dieu. y Dios le dio Et orden. bon Dieu passe l'ordre. Tenían que fructificar, Il veut se faire un pile petit. tenían que Il multiplicar, veut se multiplier. tenían que llenar la Il tierra, veut se remplir terre. tenían que someter la Il tierra, veut soumettre terre. tenían que gobernar sobre los Il veut animales. se gouverner tout bête. Yo. Amén, hermanos. Y el versículo 29 Dans dice, le verset 29, là, il dit, y dijo Dios, bon Dieu dit, he aquí que os dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. regardez, moi, ben, nous toute qualité plante qui baille graine, avec toute qualité pied bois qui baille fruit à graine pour nous manger. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Hermanos, o usted se arrodilla o usted se sienta. Uno de Soit los vous mettez dos. à genoux ou bien au Se chita. puede arrodillar, no hay problema, siéntese libre. Amén. Capable de sentir Gloria a libre, Jesús. mettez à genoux. ou bien- Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Aleluya. Y aquí vemos, hermanos, Il a nous capable voir frère Samuel. que en el principio Dans le commencement, el ser humano era vegetariano. l'homme c'était végétarien. Amén. Los adventistas se gozan con ese texto. Amén. Et Adventiste yo réjoui, yo content avec verset ça. Es verdad. Vraiment c'est vrai. En el principio Adam no comía esos animales. Parce que Amén. dans le commencement, Adam n'a pas manger animal ça. Yo. Era vegetariano. Mais c'est végétarien. Ahí dice ahí. Y aquí que os he dado toda planta que da semilla, Il- que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Il dit, bon, toute qualité plante qui baille graine, toute qualité pied bois qui baille fruit à graine pour manger. Y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Mais toute bête qui sous terre, tout oiseau qui dans le ciel là, toute bête qui traîne sous ventre, et toute bête vivant, m'a bayo zeb vête pour yo manger. Amén. Todos comían plantas, Tout est mangé en zeb vête. hasta el ser humano también. Même moun tout. Amén. Y versículo 31 dice, Verset 31 dit, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera,
Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bon Dieu gade ça te fait a, li wel te bon net. Yon la nuit passée, yon matin rivé. C'était 6e jour. Y mira algo importante ahora, hermanos. En Nous el avons un capítulo bagage 2. important là, frère Samuel. Fueron pues a acabar los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Chapitre 2 verset 1er. C'est comme ça bon Dieu te fin fait ciel là ak terre ensemble avec tout ça qui là dedans yo. Sous 6 jours, bon Dieu te fin fait tout ça te fait, 7e jour, li suspend travail. Amén, hermanos. Dios hizo todo. Bon Dieu fait tout bagaille. En el sexto día hizo ser Le humano 6e jour, il crée l'homme. y en el séptimo día Le 7e jour, descansó. il reposait. Amén. No hizo nada. Il pas fait rien. Gloria a Jesús. ¿Somos más que Dios? Nous plus que bon Dieu, ¿Somos más fuertes que Dios? nous plus fort que bon Dieu. Dios tomó un día para descansar. Bon Dieu prend un jour pour poser. Amén. Hay gente que nunca descansa. Il y a des gens qui pas jamais reposer. Trabajan todos los días. Travaillent tout jour. Viven para trabajar. Ils vivent pour travailler. Alabanza al Señor. Y esto es el templo de Dios. Ça c'est temple bon Dieu. ¿O no? ¿Por qué es templo de Dios? Pour qui ça c'est temple bon Dieu? Porque Dios vive en nosotros. Parce que bon Dieu habite dans nous-mêmes. Habita en nosotros. Il habite dans nous. Alabanza a Jesús. Y tenemos que cuidar el templo de Nous devons Dios. prendre soin du temple bon Dieu. Si usted no cuida su templo, Si vous ne prenez pas soin du temple, eso afecta también su vida eh bien, espiritual. ça affecte la vie spirituelle là tout. Pues trabaja de lunes a lunes. Parce que si vous travaillez lundi pour lundi, Amén, hermanos. Y a veces desde la mañana hasta la et noche, parfois depuis matin bonheur jusqu'à la soirée, créeme, croyez-moi, cuando se arrodilla para orar, là vous mettez à genoux pour prier, amén, dormir. se queda dormido. Dormir après. Gloria a Jesús. Hay hermanos que tuvieron que cambiar mucha Biblia Il y a un frère Samuel qui veut besoin de changer plusieurs Bibles porque se arrodillaron para orar parce que là vous mettez à genoux pour prier, y quedaron ahí. et puis vous êtes là sous Bible là, Y cuando se despertaron, et là vous réveillez, la Biblia estaba todo mojado ahí, Bible était tout mouillé là, lleno de baba. avec bavé. Ya no sirve, entonces necesito otro. Bible Pastor. ça pas c'est pas voyant, encore besoin de l'autre Bible. ¿Ha pasado a usted también, hermana, también? Ou même tu fais Daniel? Sous pergunta, diba e dia PSAP, e tinha um roman PSAP, e tinha um roman que tá discutir com ele, pastor mais adventista, já? Sim. E que para pastor, se pode explicar por favor, diba e dia de descanso aí. Nós podemos ter um serviço para explicar-lhe. Nous vamos prendre tout service pour nous expliquer ça, Amém, que não mantenemos o sábado. que não pas kimbe jour repos. Hay texto bíblico. Parce qu'il y a un verset biblique. Amém. Deus instituiu sábado Bon Dieu institué un sabbat que representava qui était représenté. Demasiado corto para explicar todo eso. Todo lo que Dios hizo con Moisés, Tout ça, bon Dieu fait avec Moïse, el tabernáculo, tabernacle, là, leyes. loi, yo. Amén. Dios le dijo a Moisés, Bon Dieu dit Moïse, haz todo fait tout, como lo viste. Dios le mostró tant que Jean, parce que bon Dieu montre le. el original. Il montre l'original là. Y Colosenses nos dice, Colossiens dit nous, Colosenses 2, 16 y 17, dès 16, 17, il dit, solo ese texto vamos a leer. seulement verset nous Un va lire, hermano puede leer ese texto, Colosenses 2, 16 y 17. on est capable de lire. Que todo eso era sombra Il dit, tout bagaille ça, c'est était l'ombrage, de lo que había que venir. ça qui est pour venir. Todo lo que había representaba algo Tout ça, il était représenté un bagaille real. réel. ¿Se ve mi sombra? Si peut-être capable de voir Mi l'ombrage. sombra L'ombrage, moi, no es lo real. il n'est pas réel. Mi sombra dice L'ombrage, moi, il dit que que algo real. il y a un bagage réel là. Amén. Dios instituyó el sábado Bon Dieu institué sabbat como descanso, comme un repos. que era el descanso que íbamos a tener en Et Cristo. c'est le repos que nous avons pour nous joindre dans Jésus-Christ. Y cuando Él vino, Eh bien, elle vient, instituyó un día il institué un jour para adorar a Dios. pour adorer bon Dieu. Amén. El día de su resurrección. Jour résurrection.
Pero el sábado, en ese sábado, Mais jour sabbat ça, Dios instituyó para que no podía hacer nada, bon Dieu institué pour pas faire rien. respetar el Pour sábado de respecter jour que sabbat representaba qui te représenté el descanso en Cristo. repos dans Jésus-Christ. Por eso usted vio, C'est pour ça ve, qu'on capable ouais, que ouais. cuando Cristo vino, Là que Jésus vini, sus discípulos hacían cosas en el día de sábado que no se podía hacer. et disciples yo font ces bagages que dans jour sabbat yo pas capable faire. Recogían frutas, Yo cueille fruits, caminaban distancias muy largos côté dans un long chemin, y le reclamaron a Cristo. et puis yo te réclamé Jésus. Y Cristo les dijo, Jésus dit yo, yo soy dueño del sábado. c'est moi-même qui mets sabbat. Yo soy el sábado. Moi c'est sabbat. En mí tendráis C'est descanso. dans moi-même qui Por repos. eso dice en Mateo 11, 28 al Il dit 30. dans Matthieu 11, 28, il vient dans 30, Amén. Que tomar su yugo. il dit prends joug moi. Y en él vamos a tener descanso para nuestras Et puis c'est dans almas. lui nous allons jouer un repos pour nous. nous. Amén. Y la ley no era lo original. Loi c'est pas original. Gálatas lo explica. Galates expliquez-nous. Lee el libro de Gálatas y puedes ahí explicar a los Vous adventistas. capable lire livre Galates pour boire à tout ça. La ley era un maestro, Loi c'était un maître. ayo se dice un maestro Un maître para llevarnos pour aller avec nous a lo real. dans ça qui est réel là. Lo real no estaba aún Réel n'a pas de collage jusqu'à présent porque Cristo no ha venido a la parce que tierra. Jésus pas de venir sur terre. Amén. Y cuando llegó Et Cristo, bien là que Jésus arrivé, cerró la ley. il scellé loi, il fermé loi. Se hizo maldición en la cruz. Il fait lui-même tout une malédiction sur quoi? ¿Por qué decía la ley? La ley decía, Parce que loi te si dit usted no cumple con uno de esos requisitos, si vous pas accompli à you dans petit bagay ça yo, cualquier de ellos, quel que soit n'importe une yo même, o sábado, cualquier que cosa, soit sabbat ou bien n'importe un autre bagay, habrá maldición sobre tu vida. eh bien tu es capable de venir une malédiction sur la vie. Pues, la ley al final producía maldición. Eh bien à la fin la loi te produit malédiction. Jesús vino Mais Jésus vini, y se hizo maldición para los judíos. il fait une malédiction pour juifs yo. La maldición de la ley no estaba sobre usted y yo. Malédiction loi pas sur ou même ni moi-même. ¿Quién cerró ese pacto? Qui est-ce qui ferme si un contrat? Los judíos. C'est juif yo. Es palabra de Dios para C'est nosotros. parole bon Dieu pour nous-mêmes. Amén. Pero cuando Cristo vino, Mais là Jésus vini, cerró un nuevo alianza. il retourne fermer un nouveau Un nuevo contrat. pacto. Hay muchos textos. Un nouveau contrat. Ellos usan Hebreos 4:12 también. Nous croyons voir dans Hébreu, Hay muchos textos il y a plusieurs versets, que plusieurs textes podemos ilustrar qui peuvent montrer nous que no estamos bajo ley. Amén. que nous pas en bas de la loi. Pero en otra ocasión yo podemos ampliar lo que antes. Colosenses 2, 16, 17. ¿Qué dice? Duro. ¿Quién lo tiene? Hermana Marta, duro. Por tanto, nadie os critique en asunto de comer o de beber, bebida, o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevo o sábados. ¿Oh? Ah. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. ¿Les era creído también? Colossiens 2, 16, 17. Colossiens 2, 16, 17. Et puis ça, c'est ça fait pas que des personnes critiquent nous, pour ça n'a pas mangé, pour ça n'a pas boire, pour jour nous mettez à part pour fête. Pour fête la ligne nouvelle, ou sinon pour jour repos. Tout ça c'est l'ombraille, bagaille qui te gain pour venir yo. Bagaille tout bon yo, c'est dans Christ là yo yé. Amén. Porque ahí Pablo se dirigía a los colosenses, los cristianos, Parce que là Paul te dirige lui-même dans chrétien Colossiens. los judíos que no se entregaron a Cristo. Juif yo qui pas remettre dans bon Dieu, dans Jésus-Christ. Amén. Les decía. Il te dit yo, Y a los judíos que se entregaron pero continuaron manteniendo la ley, dans juif yo qui te remettre tête yo, mais jusqu'à présent qui continue dans la loi. criticaba a los gentiles que se entregaron a Cristo, Qui t'a critiqué ça yo qui pas juif qui remettre dans Jésus-Christ. que no mantenían la luna nueva, Qui pas kembe fête la lune, todas esas toute costumbres, coutume yo. que no se podía comer esto, comer Yo pas aquello, manger bagay ça, ni manger avec moun ça que yo. había que mantener el sábado. Tu besoin kembe sabbat. Y ahí en Colosenses 2, 16, 17, Et puis c'est là dans Colossiens 2, 16, 17, Pablo dice a ellos Paul dit yo, que nadie os juzgue tocante esas cosas et personne ne pas juger à travers des bagay ça yo. de sábado,
sábado, de comida, de bebida. de sabbat, manger ou bien boire. Y clausura ese versículo con algo muy importante. Et Dice, puis il clôturait avec verset ça qui dit cosas que eran sombra bagaille qui était yon lombraille de lo que había de venir. de ça qui est pour venir. Amén. Y los adventistas aún viven en la sombra. Et adventistes yo, jusqu'à présent yo vivent dans lombraille. El que quiere mantener la ley Moun qui veut kembe dans la loi, está bajo maldición. eh bien li en bas yon maldiction. Igual que los judíos de Gálatas, Même avec juif yo dans los Galate. gentiles de Gálatas Ça yo qui pas juif dans Galate, querían mantener la circuncisión. qui veut kembe circoncision. Porque había fariseos que se entregaron Parce que des pharisiens qui remettent, y continuaron manteniendo ciertas cosas de la ley. mais ils continuent kembe yon série de bagaille la loi. Para usted entender la palabra de Dios, hermanos, Pour comprendre la parole bon Dieu frère m'sem. usted tiene que ver esto. Ou besoin ouais ça. La religión era los judíos. Religion c'est pas juif yo. La ley. La loi Siempre han mantenido la ley. toujours kembe, yo te toujours kembe la loi. Cuando un niño nazca, se circuncida. Les qui ont un petit garçon fait, yo circoncile. No se comían ciertas Yo pas cosas. qu'on mange une série de bagailles. Sábado. Jour sabbat. Siempre era eso. Eso era normal para ellos años. Et ça c'était un bagage normal pour eux même pour un pile année. Como una cultura, una manera de vivir. Donc ils ont culture, une façon de vivre. Amén. Y de repente viene Cristo Sans attendre, bon Jésus qui vient y trae un otro pacto. et puis il y a un autre contrat. Los gentiles que no estaban bajo ley Mais ça qui moun qui pas juif qui pas dans la loi, se entregaban y servían a Dios. ils remettent la vie dans bon Dieu, servi bon Dieu. Los judíos que se entregaban Et juif qui te remettent, seguían con su sábado. ils continuent avec sabbat, No comían puerco. ils pas manger cochon, No comían esto, no comían ils aquello. pas manger ça, ils pas manger ça yo. Amén. Por eso en Hechos 15 C'est vrai ça dans travail 15. usted ve una discusión allí. Quoi avoir une discussion là. Casi la obra de Dios se divide. Presque les bon Dieu était presque divisé. Amén. Porque había judíos que se entregaron, Parce que tu as un juif qui te remettent, que ponían presión sobre los gentiles para mantener la ils ley. te mettent des pressions sur chaque pas juif pour kembe la loi. Y en Hechos 15, Eh bien dans travail la 15, decisión del concilio era décision membre grand conseil de la CT que no están bajo ley. que yo pas en bas la loi. Solamente tienen que abstenerse Seulement besoin kembe de fornicación. des autres la chair. En Hechos 15, 28. Travail 15, 28. De lo ahogado Des bagages on bête qui tout fait y de sangre. ou bien sang, Y manger sang. ahí hay un error para los testigos de Jehová que dicen que no pueden tomar sangre. Là, il y a un erreur pour témoin de Jéhovah parce que yo pas capable de bailler sang. Tres cosas no se podía hacer. Trois bagages pas capable de faire, Ahogado, c'est bête qui tout fait, me desvié completamente. me dévier complètement. Ahogado es, ¿por qué ahogado? Pour qui ça un bête qui panne ou bien tout fait? Parce que sang ¿Por qué? pas, Su sangre no fue derramada. parce que Amén. sang pas versé, sang pas tombé. Si el animal muere ahorcado ahí, Si on bête tout fait là ou bien le pan, deja que otros lo comen. quitter l'autre monde manger, Usted no lo come. mais on même pas manger ça. Fornicación Des autres la chair, fornication y de sangre. ou bien sang. No se puede comer sangre. Pas qu'on doit manger sang, pas qu'à manger sang. Antes yo comía sangre, era sabroso. Longtemps que on manger sang, ça te goût en pile. Pero desde que me entregué a Cristo no como sangre Mais más. depuis je me répète maintenant Jésus-Christ, moi pas manger sang encore. Y los testigos va a usar ese texto para decir que no se puede tomar sangre. Témoin de Jéhovah va utiliser verset ça, je dis que on pas capable bailler sang. Pero la ley habla de sangre de animales, nunca habló de tomar sangre. Mais la loi parle là de sang animal, il pas parler de prendre sang. Y si usted lee Hechos 15, Et bien si vous lisez travail 15 los apóstoles dicen, et apôtre dit, no vamos a imponer a los gentiles nous pas mettre sur un monde qui pas juif yo, leyes loi yo, que ni nosotros pudimos mantener. ni nous même nous pas capable kembe ça. Por eso Cristo tuvo que venir a morir por C'est pour ellos ça Jésus besoin venir mourir pour yo. y ser maldición para Pour faire ellos une tête malédiction pour eux même. y ser salvación para Et nosotros. bien il salut pour nous mêmes. Allá en la cruz nos unió, Sur quoi il unit nous. quitó la moral de maldición de los judíos Il retire miraille juif là y tomó nuestros pecados. et puis il prend péché nous. Amén, hermanos. Pues Eh bien, corto sí, très court comme ça, que no estamos bajo la ley. que nous pas en bas la loi. Por eso no mantenemos el sábado tampoco. C'est vrai ça, même gens tout nous pas kembe sabbat. Para terminar, hermanos, y el sexto día, Sixième jour, amén, Dios descansó. bon Dieu reposé. Dios asosegó. Bon Dieu posé. Amén, hermanos. Y
Cuando Jesús resucitó, Là que Jésus levé vivant, los primeros apóstoles usaban ese día premier apôtre là, il utilise jour ça. y lo llaman Día del Señor, Il y aurait le jour Seigneur, en el cual donde la iglesia se reúne, côté que yo tout est réuni, se adora a Dios, yo adore bon Dieu, se toma ese día para adorar a Dios. yo prend jour ça pour adorer bon Dieu. Amén. Es el día domingo, C'est jour dimanche là, es el día del Señor. qui c'est jour Seigneur. Alabanza a Jesús. No sábado, C'est pas un sabbat, pero un día que reconocemos a Dios. mais un jour que nous reconnaissons bon Dieu. Amén. Todo estaba en armonía. Tout est en harmonie. Jesús descendía todos los días Jésus était toujours descendu chaque jour para hablar con el ser humano. pour parler avec l'homme Amén. Los animales tranquilos ahí. et bête était là tranquille. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Y así empieza también la primera dispensación de inocencia. Et bien c'est comme Pregunta. ça la première dispensation commence qui parlait des innocents. Amén. Pregunta. Question. Remarque. Ou bien une suggestion. ¿Todo está claro? Tout le monde clair avec ça? Ajá. Amen. Amén. Son cosas muy delicadas porque Gálatas dice muy claro Ce mari est très délicat parce que dans le livre Galates, il dit ça très clair. que el que quiere mantener la ley tiene que mantener toda la ley. Tout le monde qui veut qu'il y ait une loi, il a besoin qu'il y ait toute loi nette. Y el que está bajo ley está bajo maldición. Parce que y a un monde qui est en bas de la loi, il est en bas de malédiction. Es muy delicado. Il est délicat en pile. Gálatas 1, todo el libro de Gálatas es bueno si usted quiere Tout explicar. le livre Galates, il est bon si vous voulez que je vais expliquer. Amén, está bajo maldición. Más preguntas, Est-ce qu'il y a une question encore? pero tengo todo un mensaje tocante eso. Sí. Y después también. Todos estaban siempre juntos, Ils étaient toujours ensemble, ils pero tout. cada uno tenía su tiempo, su ministerio, su Mais tiempo. chaque une a un ministère, il y a un temps pour eux. El Padre desde el Antiguo Testamento, Papa, depuis l'Ancien Testament, después vemos el ministerio terrenal de Jesús après nous avons voir le ministère sous terre de Jésus-Christ, y después vemos ahora la obra del Espíritu Santo. et puis nous avons voir le travail que cet esprit a fait. Pero los tres están juntos Tous siempre. les trois, toujours ensemble. En el bautismo de Jesús, ahí estaban los tres. Dans le baptême de Jésus, tous les trois étaient là. Y el Espíritu Santo habla de Jesús. Cet esprit a parlé de Jésus. Jesús testificó del Padre. Jésus témoignait de papa. Donde el Espíritu Santo está Jesús Côté que cet esprit a eu, Jésus là, y está el Padre. et puis papa là. Pues la Trinidad está presente en Et bien, esta Trinité noche, il est toujours présent. Il est là matin. en esta mañana Il est là matin. y en la noche también. Il y a soir. Amén. Más preguntas. Remarque. Question ou bien une suggestion? La noche Santa Parvano, Dios dan que Nous lever camper alma pour dire bon Dieu merci matin. Gloria a Jesús. Dios dan con su palabra mente. Aleluya. Aleluia, Senhor. Deus está bota grande, bota precioso, bota maravilhoso, Senhor. Padre Celestial, nos agradecemos, mi Rey, imensamente, Padre. Pai precioso estúdio ao meinta, a Deus mío. Padre Santo, cada dia de meu Padre de la glória, porque sim, nos parecendo de palavra tata. Oh Deus, eu te rogabo, mi Rei, cada de boi na meinta, Padre Santo, com a escuta, com a receber de palavra, Padre. Prospera em cada coração, Sí, Deus Senhor. mío. Tata com boi dança, Padre amado, nos propõe palavra em prática, Jeová. Sí, Jesús. Oh Senhor, bendicionar o povo ao meinta, Padre
Santo. Senhor, quita todo estorbo, meu Deus de la gloria. Liberta cada mente e cada coração, Padre Santo. Jesus de Nazaré, es un cubo así libre, Padre. Gloria Está a Jesús. verdaderamente libre, Padre Celestial. La omeita, Sí, Dios Señor. mío, no está aquí la omeita, Padre de la gloria. Bendicionanos, Padre Celestial. Sí, Tócanos, Señor. Padre de la gloria. Sí, Llena-nos a omeita, Padre Santo. Mita Gloria a agradecido, Jesús. Padre de la gloria. De nombre de Jesús, Señor. Amém. E Amém. amém. Meu irmão, por cinta. Nous sommes capables de chiter ensemble. Amém. Depois nós vamos seguir com o estúdio aqui. E après, nous allons continuer avec le titre. Nós vamos ver algum texto, não, pero nós vamos ver base